بسم الله الرحمن Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ibn puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat ibn salam pa Nabi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, ya rini sabiyaun magnain programa sin ad-da'watus salafiyah gaguhanan sin mudirna tu kalasahan dito Syekh Muhaimin Syakili. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala adik na ito pagkatagna ng program tanyo dumawag na kita ng mukbasan sin muktay manghud wanaruwain din kan Ustaz Sudimar Muhammad falyatafaddal fadilatuhu mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillah, itu nanti yung mungkin basa sila muktay manghud insyaallah subhanahu wa ta'ala bihaun hindi ko ba ikatok balin microphone pa urusin kita ni pakila po na sin ni graduate yun ha Ma'had Moro al-Islami ang buok din na faculty si Ma'had Moro. So insyaallah subhanahu wa ta'ala dumil ka to pangadjian way na duwaing din kan Sheikh Abdul Hakim Aoud Muksin. Tafadhal fadilatuhu mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puas kasanglit iban pamudzi pamahasud si Allah bunal tuud in kasanyangan sin kita ni manusia di hadunya dari aula kasanyangan dito hadlaw akhirat amuna in uningat kita ni sin pag-agama amuna in agama Islam. Dahil nasabab yan, pag ang gautaan hinangon, ingkatan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab amuna ini in mga maksud sa laggo-laggo. Dia panjari sin Allah ta'ala ingkatan ipon niya, wala maksud dugaing hasupaya makapagtag-ipon kaniya. Sin pagtag-ipon amuin sabunnal tupot Allah subhanahu wa ta'ala tukbalan niya singkatan pag-ibadat sarta malayo dahin hakasirikan supaya mabilang siya ibadat ay maun Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan sin kami agama Islam nagdurungog hawak to ini tukbal na mo in sa salaman sin Islam saplag kaniyong katan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then hamang nakaping pangadjian sin kita niyo halima bay Jumaat yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala hatungod sin al-Islam amun ang agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin agina to wayroon kabaakan na to hadunya ini agama sarayaw-rayaw agama amuin sumanyang imanusia bang nakahati kaniya sarta agama amuin dumayaw imanusia dahil hamangala ko tabiat niya bang sadya nakapaham siya sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in agama Islam. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kan na inagi sin mga sila kaulamaan hakakitab-kitaban nila wayroon na pagduwa-ruwa sinhisiyo-siyo manusia simbunal tuod impuunan sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan puunan sin agama Islam amuna in mawajib doon hatiap-tiap Muslim iningatun nila sarta pag-anggautaan nila hinangon India akan niya daw si mga ulama amuna into parkala muna India akan sin agama Islam dahil hamang puunan niya in umingat in ipon manusia ipon sin Allah ta'ala patuhan niya inyari hak sa laggo-laggo dahil hamang puunan sin pag-agama ngaton niya in Allah subhanahu wa ta'ala sinwayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malain kanin Allah dan hamanga parkala lumabay hatawhid rububiyah patawhid uluhiyah patawhid asma wa sifat alabay pag-ingat dain halabay ha Quran iban ha sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabab amoy ni intarika dan sin mga ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kamadua
umingat sin agama amuna in agama Islam. Demikian pag-anggautaan niya hiparagbus in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara dua perkala. Diaak kita sin Allah, iban liang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatu niya umingat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatut tuod subay siya ingatun sabab mayta siya na ing kahinapusan rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan nabi naraak nagpasampay sin agama Islam hangkan natu subay siya ingatun muna-muna ing kahalgaan niya siya insuntuan hapag ibadat hangkan nasayan mga kiaulungan sin Allah ta'ala hatungod sin pag-ibadat subay natu pandangon aturun bang biyay diin impagparagbos sin pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab amuyad tu indaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na in Islam dahil di hapangadjian ini ilong sim mga ulama siya na in kiyasunod puunan hikarua rin hamanga puunan sin agama sarta in siya agama amun agama Islam tumaratib amin agama ini pagtawagon ad-din thalasa maratib long sim mga ulama amuna ing panagnaan niya tawakan lambang panagnaan niya al-Islam amuna in agama pangagad tubos tawakan pagsurindil pagpatiko po fa Allah subhanahu wa ta'ala in hikamaruwa niya amuna in pag-iman pagparat saya gawgot hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala pagparat saya dumagpak sambil pakangan-nganan niya in hikamatu niya amuna in al-ihsan pagtawagon al-ihsan pagparayaw sinhinang hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala umagpak sambil pa pangaddatan na kutabiat hapag kahinamano siya dahil sabab yan amuna rin agama mga kiaulungan sin Allah ta'ala pagkainpanagnaan lambang ni amuna in Islam lawang sin mga ulama in tiap-tiap din hamanga lambang tawakan maratib martaba sin agama ini aun sadjakaniya rukun aun sadjakaniya rukun muna-muna in Islam amuna in mauduk na to adlaw ini insyaallah panagnaan martaba amuna in al-Islam in rukun niya 5 inyari mga kiaulungan sin Allah ta'ala bang nato kitaon biasin sa kaula-ula daran nato na diurungog na subay kita masumo sabab in ini amuna ini in kasabunalan sin agama 5 in rukun niya wajib subay ingaton sin tiap-tiap muslim kimakahagad fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta bangaon din hamanga nangangaku muslim labi aula nangangaku bariman fa Allah ta'ala misan siulagan din hamanga rukun sin Islam wayroon kaingatan niya na ada kada di siya matawag muslim sabab wayroon nasabot niya in parkala Islam amin wajib ipapaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasampay sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in rukun niya 5 hikaisa niya amuna in syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah pag naiksaksi sin bunnal tuod wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malaingkanin Allahu subhanahu wa ta'ala iban bunnal tuod inhi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ikamus sala iban magpalindog sin sambahayang. Ikadua niya, ikamus sala magpalindog sin sambahayang. Wa ita'ud zakah hikatu niya subay tumunay sin zakat. Sin pangalta. Inhika upat niya wa syaumu Ramadan iban magpuasa halaw man simbulan Ramadan hangkabulan halaw sin hangkatahon. Inhika limaniya wa hadzu baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Iban maghaji magmaksud madto pa baitallahil haram amuna in Makkatul Mukarrama hahisiyu-siyu imanu siya makagaustumunay madto kaniya. Dahil nasabab yan inyari nasabot siya hadith kaya riwayat hi Muslim hadith din kan Umar radhiyallahu an hawak tu di matong-mato in Jibril alaihi salatu wassalam nang hindo sadya kato taniw si pag-agama supaya kaingatan sin ummat ini bang biyay di into din agama Islam iban uno in karayawan niya iban pila in rukun niya dahil nasabab yan hawak tu yadto nangasubo in Jibril alaihi salatu wassalam hanabin hatu Muhammad sin parkala akhbirni anil Islam hindui ako tawakan baitaan ka ako bang uno impagyanon Islam mga kaya ulungan sila Allah Ta'ala bidawabihi li Jibril alaihi salatu wassalam amuni in kaya jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawabihi li Jibril alaihi salam in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu jawab niya yadto in Jibril sin mga pangasuwat to hatungod sin Islam ampan niya biungat in Islam long niya an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah in Islam amuna in panagnaan niya magnaik saksi in manusia sinwayroon na Tuhan mapatut pag-ibadatan hakasabunnalan malain kanin Allah. Iban bunnal tu in Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah Ta'ala wa tuqimas sala iban subay in manusia magpalindog sin sambahayang ati niya subay in manusia hapu asing pagsaksi niya hapu asing pag-iman niya fa Allah subay siya magsambahayang watu tiya zakah subay siya tumunay sin zakat sin pangarta niya watasuma Ramadan iban subay siya magpuasa halaw man sin bulan Ramadan watu hijjul baiti inistata'ta ilaihi sabila kaya riwayat Imam Muslim iban subay siya maghaji magmaksud madto pa baitullahil haram ha Makkatul Mukarrama hahisiyo-siyo na in makagaus magmaksud madto kaniya. Damit kaya na hadith. Kaya bait ay Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damit yan hadith kaya riwayat Imam Bukhari. Damit yan kaya riwayat day sabi Muslim. Dan mga hadith sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Munal tuon nagsabda siya. Bunyal Islam ala khamsin. Nabangun in agama Islam agama sin Allah Ta'ala ala khamsin doon halima parkala. Impanagnaan niya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amo na imagnaik saksi wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malain kanin Allah. Iban bunnal to din Muhammad daak sin Allah Ta'ala wa iqamus sala iban magpalindog sin sambahayang wa ita'ud zaka iban tumunay sin zakat sin pangalta wa saumu Ramadana iban magpuasa halaw man simbulan Ramadan wa hajjul bait iban maghaji matutumunay sin paghaji pa Makkatul Mukarrama. Yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in dalil matarang dain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya kaingatan si manusia in Islam sindi naman jari siya ganapan di man jari maghajat hilangan sabab inyari agama zukup
Kaya cukup din pahama sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Haadlaw yadto amin adlaw paghutba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw katindog niya amo na yadto ing kabayta niya in Islam hawak to yadto na jukup na. Hati niya wayroon na hikarugang pa ibadat dugaing di na siya manjari hilangan, di na siya manjari maghajat ganapan. Amo yadto ing kajukup niya sabab naubos na imbaktulan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil liamud sin Allah ta'ala hatungod. Sin kanikmat-nikmatan sin Allah ta'ala. Labi-labihan kiarihil. Pamanga piapanjari niya, bukun sadya pamanusia. In magkapaigdahan sin nikmat, pakatan piapanjari. Labi-labihan. Iban, in kahalgaan di mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Hatungod sin agama sin Allah ta'ala. Waraditu lakumul Islam dina. Amoy ni imahalga. Piagrida sin Allah ta'ala in agama niya agama Islam. Ahisiyus in mabaya mag-agama asal yato kaya pagrida na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narin hasabab yan mga kaya ulungan sin Allah ta'ala. Magsukur kita niyo patuhan Rabbul Alamin. Sin sa taud-taud pagsukur. Sinyari kita niyo haagama sin Allah ta'ala. Agama law sin mga ulama nikmatul kubra. Nikmat sa laggu-laggu alal ibadihi. Pamanga ipon niya. Hahisiyu-siyuin sila. Nakasud pa agama Islam. Nakapaham sin agama Islam. Sarta suway na to ini pangayoon. Sindi na kita niyo abutan sin kamatay. Magrida mapatay. Hari kita niyo magrida mapatay buat malainkan subay di haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kaya ulungan sin Allah ta'ala. Sahingga imanu siya di makasud siya maun paka Islam, di siya makasud paagama sin Allah ta'ala. Di niya kananaman illa sasin Allah ta'ala di hadunya. Labi aw labang iabutan siya sin kamatay. Di niya kananaman in kasanyangan dito hahadarat sin Allah ta'ala. Bang wala siya nakasud paka-Islam. Sahingga wala siya nakasud paka-Islam, imanu siya. Wala pa siya nakaig din hakakupulan. Hangkan na mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggungan na mo agama Islam. Nagdurungog hawak to ini. Bakas na to. Kaya baita. Hamaudo supat sin ini. Imanu siya wayroon siya nakasud paagama Islam. Kita ang mga kaya ulungan sin Allah ta'ala. Misan pa biyay diin in kusog nila magnapaka. Tumabang haka musliman magpasambo sin pag-agama, magpahinang masjid, magpahinang madrasa, magdihil sin pangalta bang man luman yung agama Islam hatat kala in siya yaon hakakupulan bima naway siya nakasud paagama sin Allah ta'ala. Wayroon makawa niya karayawan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Wayroon sabab wayroon din hamanga tanda amal ibadat niya taymaun sin Allah ta'ala sabab impangahagad niya pangitikad niya simulang paagama sin Allah ta'ala. Narin hasabab yan bang nato kita uning Quran asal dia aktuod diwi kita pasurun paagama sin Allah ta'ala. Dan pahama sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imanu siya. In kaagi-agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun hat biyaita ni hamanu siya in karayawan sadya sin agama. Ilingkat sin agama. Ubus niya tu biyaitaan niya sin lingkat sin pag-agama.
Bang biay diin indayaw sin agama pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Dia akan sin Allah Ta'ala sambil namay siya singkangian sin manusia bang di makasud pa agama Islam. Dan pahamasayat tu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagulal siya halom sin Quran. Basir wa nadir. Nagpakuyag sin karayawan dia akan sin Allah Ta'ala hapag agama. Iban nagpaanib dan hakangian amo inhikagua sin manusia dan harahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan namang kita mangikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mga pamandu dan mga nasihat dan mga diasin mga waktu na to bihayaon nagpangadji dumihil pangadjian pagkatay manghuran amin barhajat amuin maglagi pa kaniya suway kahatihan niya in rukun sin Islam in hatihan sin Islam sababin iniwajib agama na to bukunin hati hunta imparkala suy-suy hagwa long niya hikuan bay ta hikuan biya ini sa halga-halga mga kiaulungan sin Allah Ta'ala ay hati hunta amin agama Islam sabab bangdi kita makasud pa agama Islam kajuljanaan dakula kasusahan dakula di namayan hapag dunya-dunya na to labi awla rito hadarat sin Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala biandaan kita halom sing Quran niya mahamulya. Wa may yabtagi gairal Islam dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siyo manusia inwala siya nanay mai sin agama Islam atawakan aundain kanya nagmahukaw siya sin agama Islam wayroon siya nanay maisimpardakan sin agama sin Allah Ta'ala. Tantutuod misan uno pa inhinangon niya. Wayroon makawa niya karayawan di tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indain hamanga hinang niya. Uno-uno na rin hamanga hinang niya. Sarta bang iamutan siya sin mga parkala biya ini impangahagad niya. Way naman siya nakasudah ka Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dumatong siya pahadarat sin Allah Ta'ala halong kalugian. Mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na sa ini in mga kaulamaan na to bang kita umatud pamadrasa yari halong daira sin sambuangan agad pakapupuan niya iban hari indiin hula. Adi kusan sin dunya ini. Bangkaw maun pamadrasa inhipamulan sang sintiap-tiap mga kaulamaan kaguruhan tauna mamandu apag agama insubay tuod kita maruntut ilmu sabab di ka hati-hantay pag-agama ta subay hilabay ha ilmu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala biasin agi sin hambuok guru hatungod lang niya kaawam sin manusia bang di siya maka hati hatawakan di siya maka hati makatudyo maun sin ilmu natantutuod aun mga ibadat di niya katunay bialong niya sinhambok babae dahil hapanagnan kapapanjari kaniya ang pain siya rin hamanga muslim pagtawahon agad din mga kamusliman wayroon siya nakasujud patuhan ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala misalan sadya wayroon siya bakas nakasujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tinya wayroon bakas nakasambahaya nga salugay kabuhi niya di magpaksadya in umul niya paka numantahon may tayad to sabablong niya in kauman nilayad to wayroon masjid wa na'udhu billah hatungod sing kaawam. Na, kita mo na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala na in babae, ibang muhati hun maripa ilmo, bukun wajib ka niya in jumama apa masjid. Dia aksi hawai, in hukuman niya sunnat. Hawai siya man ang bahayang. Na, hatungod sing kaawam sin agama, hambuk manusia.
Di makatunay, di niya hikatunay imparda akan sin Allah Ta'ala. Hatungod sa dyan nakalamod harukon sin Islam. Sambahayang. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Naangkan na in Rasulullah, biyayta niya to ning karayawan. Supaya madawhat na to in karayawan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ni inhikasan niyang katuk tanyo dunya akhirat. Lingkat sin agama mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Agama sin Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Bunal to din agama Allah subhanahu wa ta'ala amunan Islam. Narin sabab yan. Misan uno taud agama hadunya ini. Amura intay maun sin Allah Ta'ala in agama Islam. Umatan Islam. Nagdurungog hawak to ini. Pagsyukur ko fa Allah. Sinta taud pagsyukur. Piag anak kau haka Islam. In kaapu-apuan na to. In sila piag anak haka Islam. Impuunan sin kaapuan na to. Apu na singkatan. Sin kita niyo manusia. Amo na yung Nabi nato Adam. Inagaman niya agama Islam. Amo na rin biyanda kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In katan kanabihan karasulan in sila magtaymanghud. In agama nila hambuok da amo na in agama Islam. Nangkan na wajib in hambuk manusia sumud siya ingatun niya pangadjiun niya hatihun niya bang uno in agama Islam. Unin Islam. Sabi sisi manusia miyatay wayroon nakasud paagama Islam wa na'udhu billah. Siksaon siya sin Allah Ta'ala adlaw akhirat. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kita in Islam 5 in rukun niya. Mabunnal siya muna-muna subay kita magsyahadat. Magnaik saksi gawgut hakasabunnalan say sarta parat sayahun bunnalun simpangatayan natu in Allah subhanahu wa ta'ala tuput pagtag-ipunan iban ingkatan pag-ibadat sin kita niyo tuput hitukbal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari dain hamanga syarat panagnaan taymaun in amal ibadat na to. Subay kal na pag-iman fa Allah. Pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pag-iman gawgut miyamagad habautan sing Quran iban habautan pamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pamamarahi at mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Suway pa kita lumatun pa syarat hikadua. Amuna in suway kita kumahagad. Kahagarunta bunnal mattan gawgut halong pangatayan in Muhammad. Daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, amuna ini in mga na ittifak na in mga tiap-tiap manaabiti pa agama Islam. Hatungod sa jabang magkasabot ingan sin Nabi. Sabab aun mga tumpukan. Amin naggugulalay sa tumpukan. Biyabas sa ing Quran. Hiyahati ing Quran. Piyapangadji ing Quran. Pagsakali kabaakan mo in mga manusia ini, himihinang sin pag-ibadat, way kiyabay ta sin Quran. Wa na'udhu billah. Amoy nimbiya mga wala hawla wala quwata. Amoy nimbiya mga mapatut. Makaajayib. Makainu-inu hamasa na to ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amo na baha ini mga tumpukan patimiyun. Den ha mga tumpukan patimiyun. Himinang simpag ibadat, giyanap papag-agama,
sin naubos na in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Banghatungod sin akidah, long sin mga ulama ahlus sunnah wal jamaah, hatungod sin pagtuhan, amuna in tauhid, in umingat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagka nasabot na to kain na impuunan sin pag-agama, amin umingat patuhan, ingatun ta, in Allah subhanahu wa ta'ala amu in nagpapanjari sinkatan piapanjari agad na in kita ni manusia 7 lapis langit iban sin 7 lapis gumi agad ingkatan halawm niya ini iban parat sayahunta in Allah subhanahu wa ta'ala siya intupot tunggal pag-ibadatan hitukbal ingkatan ibadat harap kanihak na tuyad to fa Allah ta'ala. Hakit to sin Allah Ta'ala. Kato tanyo in suway to din ibadat hitukbal magtukan niya. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Yan wajib. Iban umingat sin kasipat-sipatan. Sin Allah Ta'ala kangan-nganan niya. Kahatihan na to yan to. Inyat to wajib. Wajib in hukuman niya. In pag-iman harap pa Allah Ta'ala wajib. Panagnaan niya to syarat. Hikatay masin amal ibadat. Al-imanu billah. Pagparat saya pa Allah wa tauhid. Wa tauhiduhu. Iban labay ha panauhid kaniya. Mga kiaulungan sila Allah Ta'ala. Nahatungo di sabat ingatun mo. Ingatun mo. Bang biyayri in mga jatyad to atawa biyay din in kabutang niya rito. Ar-Rahmanu alal arsistawa. In Allah subhanahu wa ta'ala ingatun mo bang biaidin. In luparagbus niya biaidin. In hantang niya nagtitindog, naglilingkod kahatasin aras. Ingatun na to yadto. Bukon na wajib. Hat sadya kaw umasubo. Katuan biaidin in hantang sin Allah ta'ala. Taasin aras. Limingkod timindog. Atawa nag-uno siya. Pakainin anup niya. Wasu'alu anhu bid'ah. In hukuman niya bid'ah. Bimakna wayruun na kiyabayta sin agama sin Allah Ta'ala hatungod pa sin yadto. Sa inhantang niya tumup hajat niya. Intanda niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala bang kiyabayta sin mga ulama. Iban sin Quran. Hapanapsil sin mga ulama. Iban kiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga kasahabatan niya hatungod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat ar-Rahmanu alal arsistawa. In Allah Ta'ala yadto siya nakatayang babaw hatasin aras niya. Subay na to yadto na parat sayahun. Long sin mga ulama hahal tumup kaniya. Kakawasahan sin Allah Ta'ala long sin mga ulama. In Allah Ta'ala nakatayang babaw hatasin aras niya sa in Allah Ta'ala di maghajat, di maglagi aras. Aras in maglagi kaniya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na, ang kandi na to na tumanjari. Yung hukuman niya bida. Asumuhon tapay mga yad to parkala. Biyadin hantang, biyadin paglingkod bida. Kita muna, in umingat kita pa Allah Ta'ala. Hukuman niya wajib. Mag-iman kita patuhan wajib. Sa hatihon mo bang biyadin in luparagbos biyadin in nasabot in mga bayho atawa in mga lima. In hukuman bida. India akan isabsin Allah Ta'ala pag-ibadat, impag-sambahayang, impag-jakat, iniha Islam, piangadji na to bihayaon. Impag-puasa, impag-hadji, iban sindugaing pariya akan sin agama Islam. In hukuman niya hitunay na to pa Allah Ta'ala wajib. Wajib mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bangdi kita, in wajib ini pagtawagon. Bangdi na to siya hikatunay. Siksaun kita sin Allah. Na'udzubillah. Inwajib. Bang na to ikatunay magkasanyangan kita dunya akhirat. Bang na to ikatunay inwajib. Amo na yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na wajib. Pagka amo yan to magsambahayang ka wajib may ta dia akan sin Allah. Magjakat kau sin alta mo wajib. Sarta di akan sin Allah. Magpuasa kau halaw man sin bulan Ramadan wajib di akan sin Allah. Maghadji kau matupamakkatu. Mukarrama bang kau makagaus wajib di akan sin Allah makagaus kaniya. Wajib. Pagtuntut ilmu.
Iban sindugain pa rin ha mga ibadat. Amuin na lang kum siya sin agama Islam. Sarta aun siya tiap-tiap dalil. Hukuman niya wajib. Kita ang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Siwo. Iban sin pag-ingat pa Allah. Nah, ganapan ta in huminang kausap amal ibadat. Amal ibadat. Ibadat dayaun. Huminang kau ibadat lang mo inyari ibadat. Biya na sinji mato na to. Kato bihayaun. Hakaw man na to iban harwaing-duwaing hula. Himinang ibadat tapuas na singkajukup sin Islam nung niya may ta kita'y nilangon. Yari indalil pag-ibadat. Himinang kau sin pag-ibadat. Way kya way ta sin Quran. Way dalil din ha Quran. Atawa kaon dalil niya. Sa bukun maksud imatap amin maksud sin pag-ibadat yato. Inhukuman niya bid'ah. Di na mapinda. Naubos na banda kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasarral umuri muhdasatuha. Di na mapinda mga kiaulungan sin Allah. Bukon kaul sin ulama, bukon kaul sin madhab, sa din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaway hadila sin Nabi. Wasarral umuri muhdasatuha. Insangi pakaradjaan. Insangi kakahinang. Amuna inhinang. Huminang intao pag-ibadat. Tiyawag yato hinang bago. Huminang pag-ibadat. Wayroon dalil din ha Quran. Hati niya nagyanapan natin pag-agama. Naamoy ni mahiluhala kita mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Jukup pinagabari maghajat ganapan. Di maghajat hilangan mayta. Amoy tin kajukup niya. Agama sin Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah. Uwas ganapan ta. Sambilong sin Rasul. Wa kulla bid'atin. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Ingkatan hinang bago. Amunin hinang bago ini himinang sin pag-ibadat. Way dalil din ha Quran. Iban ha sunnah sin Nabi. Inyat tu bid'ah. Na inyarilong niya nasabot na isablong na hituan hakimin bida. Ayaw kita rugalan. Biat turain hantang bang masabot in agama Islam. Suway ta dungdungan. Suway ta pahamon. Sabab inyari pag-agama na to. Bang aun dapat mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Suway ta tuod din pangadjiun. Uno naman yan. Imbid ayan katuan. Nalong sin mga ulama. Maluhay rasa din pag-ingat. Misal imurid bihayaon maluhay na makaingat sin bida. Umanop sa dyan ka rumungog biya. Ini maluhay na piyasawa na sin mga ulama. Imbida. Tuan, imbida. Sa suko sin ibadat. Aman ibadat pagtag-ipon patuhan. Wayroon dalil dain ha Quran sin Allah iban dain ha sunnah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyad to bida. Pag-ibadat, hapag ibadat makabutang. Na huminang kitalong niya ba't inyari paglasa pa Allah. Inyari paglasa pa Nabi. Hisiyo kita habiya lasa sin mga kasahabatan. Da Abu Bakar Siddiq, lasa nila pa Nabi. Nakauna pa yan, tumalasa sila. Yung mga sahabat, Umar ibn Khattab, kita na to na yung kisa kaniya. Hawak to kawapat sin Nabi, siya manay-mai. Sambil imian siya, hisiyo si imano siya, bat imian ha Nabi Muhammad. In siya nawapat at tawakan, miyatay in Nabi Muhammad, uturan niya o. May tadi matay sin Umar hakal na alasan niya pa Nabi. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sa impangas subo. Himinang baha sila sin pag-ibadat. Haway na hinang sin Nabi. Haway na bay na wayroon kaya bay ta sin Allah Ta'ala. Himinang sila sin pag-ibadat. Wayroon dalil. Injawab way. Wayroon sila nagliulakan. Hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban limiulakan hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naghuwat-huwat sila malasa pa Allah. Sambil mga mano si Ahmasayat tulong niya, ya Muhammad malasa kami pa Allah ta'ala. Di matungin ayat sin Allah ta'ala suratul Imran.
Ayat katluan tag-isa, parman sin Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Pamungan o Muhammad, batbang matan bunal tu ding kaunan nyo, malasa kamu fa Allah. Malasa kamu fa Allah Ta'ala. Fattabi'uni, agad kamu kaku. Uno imbiyaita kurit tu kamu. Uno impiarak busku amuyat tu. Hangkan na sambil in Abu Hurairah radhiyallahu an kaya baitanya pambedi in pagsambahyang sin Nabi. Kaya riwayat Imam Bukhari. Hangkan niya tu kaya baita niya habi-hayat tu sabab kita niya in Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahyang kamu dong sin Rasul. Habiya sin kita niyo ka ko pagsambahyang ko. Amo yan mga kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Kita mo na minsan pag-ibadat yan tu. Suwayra tuod in pag-ibadat. Pagsambahyang tabiya, pagsambahyang sin Rasul. Impagjakat tahaw na imbiyayta sin Rasul. Amuyan tu iman sin Allah. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Allah ta'ala. In aturan pagsambahyang. Iban sin Nabi niya aturan sin pagjakat. Iban sin pagpuasa. Aturan sin paghaji. Sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudu anni manasikakum. Nakita mo na sambil papaghaji. Sabab may taagama. Paghaji kamu, biasin aturan paghaji ko. Nah, aun yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inkasaan pa si Manus si Ando kailo. Bang makakadto na maghaji, magtupabait Allah. Magtupamak kapag uwi tuwan, di na mag-ibadat. Di na mag-ibadat. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata. Mag-uno pa kita long niya mag-ibadat, di magpak na kita pa 5 parkala. Wa na'udzubillah. Di magpak pa 5 parkala. Amoy ni in mga parkala kaawam. Nagampas at tuway na nakapaghaji. Bang amurat tu ingwa niya bihayat tu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala at pag-uwi din hamak ka rin na mag-ibadat. Ilibod na sa dyan sahal. Amahan pa isab, dugalan pa isab, ba't bang di mataghaji? Wa na'udzubillah. Na. Bukunya tu parkala bat amuyad tu. Bating kaguruhan na tu katan yan. Subhanallah. Yarin da katuan ini. Guru namo. Kalasani katuan Jakaria Muhammad. Namang tungo na mga paghadji. Di ko na kaingatan. Mang nakapila na. Bat naghula sila ini. Haula yad tu. Sabi mga wayra magtawag kaniya. Kahadji di desab si amahan. Paadji di desab si amahan. Masya Allah. Bukunya tu mga parkala bihayad tu. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, hari na kita mag-ibadat sa ukat na kita magapaghaji. Sa dayaunta na to din pag-ibadat, tabang naubos na kita naghaji. Sa bablong sin Rasul, siyo in naghaji. Hamarayaw aturan labay hasara sin Allah Ta'ala na biya siya sin bago piyag anak. Wayroon tuod tamak tuk-tuk. Wayroon pardusahan pa Allah Ta'ala. Namangyat tumiyatay habiyat wayroon pardusahan, way pagduar wahalong sulga. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na, matan paglasa pa Nabi, suway magad kaniyang kanay Allah subhanahu wa ta'ala, nagbanda siya halom sin Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudu, wa ma nahakum anhu fantahu. Uno-uno na sadya in biyayta, piya sampaikan niyo sin Nabi Muhammad, sin Nabi niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na yan inkawaan niyo, amo yan imbawbugin niyo, sabab amo na yan in pag-agama, pag-ibadat tay maun sin Allah Ta'ala amo in biyayta sin Nabi Muhammad. Amin piaragbos sin Nabi niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-unoy sabin piyahalian niya, liangan niya kaniyo hapag-agama, hapag-ibadat na suway rin sabiat tulayuan niyo sabab mayta inyad tuwakon pag-ibadat, inyad tuway rung karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na yuhbibkum Allah hasugpat sin ayat. Bat bang miyagad na kita pa Nabi. Piarat saya tanain Nabi bat matan amot impaglasa pa Allah Ta'ala supaya saya magmatan dumagbos impaglasa matan pa Allah supaya kita magadhan Nabi. Hapag ibadat sin Nabi, uupihan Nabi Muhammad sambil papangadatan. Subhanallah. Nabi Muhammad pangadatan, nagdara pangadatan sa rayaw-rayaw. Maita pangadatan sin ka-Islam. Yuhbibkum Allah, kaulungan kalasahan kamu sin Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, ilingkat sadya sin pag-agad mo pa Nabi.
ampunun pa sin Allah Ta'ala dunubakum impardusahan niyo. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala sangat inluag sin kaampunan niya. Iban sangat inluag sin ulung niya. Pamanga sila beriman. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paglasa ha Nabi Muhammad, paglasa haaturan syara kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, supaya kita mag-ibadat pa Allah Ta'ala, paglasa pa Tuhan, paglasa pa Nabi, dahil supaya kita mag-ibadat. Dumagbus, supaya impag-ibadat, hariya akan sin Allah, magad ha kalimatu syahadatu an la ilaha illallah, panagnaan rukun sin Islam, iban magad doon ha kabayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin biyay sin mga ulama hatungod pa Nabi Muhammad, hama na sin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, bakas na to na nasabot ha mga litro na to limabay, hapilahulan niyaon. Taatuhu pi maamar, subay ta pagtaatan, subay ta hati niya kahagarun, in uno-uno biyay ta sin Rasul. Uno-uno imbiyay ta niya. Biya sin mga adlaw kiamat, subay na to parat sayahon, yan na mo din ha mga rukun pag-iman fa Allah parkala gaib. Watas di kuhupi ma-akhbar, suway tabon nalon kahagarun imma nga piyasampay niya. Piyasampay niya. Suway tatto kahagarun. Wastina bumanahaan huwadadad. Iban suway ta aniban halian. Tangkisan. In piyaaniban kato sin Rasul. In piyahalian kato sin Rasul. Nangkan na pag-ibadat amoy ni mga kiaulungan sin Allah. Hamanhad sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sarta panghindo sin mga kaguruhan namo. Yarinda ka Tuan Jakarya Muhammad nakawa namo din ha mga pangadyan din kanila ipag-ibadat. Bukon sa ini tartan tumaghinang kau bukon sadya. Bang kau naghinang subay ka humalli. Na amuyat tuang kanin Nabi Muhammad balikan na to biya salawat Bashir wa Nadir. Nagpakuyag iban nagpaanib. Na bang kita mangikot ha Nabi, bang kita mamayta ha panauhid, lingkat sin pagtauhid pa Allah Ta'ala, pag-ibadat pa Allah, subay tay sabhibayta, hihindo, immakalarak sin tauhid, amunan syirik. Amunan syirik. Bang talilayon impag-iman, biyay din ilingkat sin pag-iman, limo sin pag-iman, subay tay sabhibayta, inlawan niya. Na, inlawan sin tauhid, amunan syirik. Didut tauhid as syirik. Sirko pi ibadatillah. Sarta makalarak kini sin Islam, mga kiaulungan sin Allah. In pagsyirik, panagnaan makalarak sin Islam. In makalarak isab sin pag-iman, subay tahibayta, amunan ka munafik. In makalarak sin Islam, amunan ka kupur. In makalarak, bang tahibayta, in parkala, kabuga. Subay tahibayta, hililay, in maksiyat. Makalarak sin kabuga pa Allah, amunan pagmaksiyat. In makalarak sin sunnah, na bang tahibay tabi din nilingkat sin sunnah sin Nabi, biya din papanaw sin Nabi, kasunat-sunatan sin Nabi, bang biya din nilingkat, ibang biya din nilagpo sin pahala, hirihil bang nahinang. Minsan sadya in sunnat, bang parkala sunnat masabit, amin sunnat tasambahayang. 5 waktu ini, amunain sunnat, 2 rakaat puas maghrib, 2 rakaat puas isya, sunnat ang putag 2 ini, 2 rakaat muna rin hasubo, 4 rakaat makauna rin haduhur, 2 rakaat puas niya, hang putag 2 sunnat ing kahalgaan niya sadya, bangunan sin Allah Ta'ala bay, halaw sin surga imano siya, makahinang sin sunnat ini. Kita muna mga kiaulungan sin Allah Ta'ala sunnat. Beri na bang wajib. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na murah-murahan bang man sin Allah Ta'ala in pag-ibadat na to magad doon hapag ibadat amo in biyayta sin Quran, hapag ibadat amin biyayta sin Nabi, sabab amo yan in pag-ibadat. Bukon sa ning katan ibadat hinangon mo batay maun sin Allah, bang wayroon yan doon nakasud lang Shaykhul Islam ismun jami'un mahiballah wa yardah, na hati niya subay makasudah ka hakaridaan sin Allah, subay harida subhanallah, subay harida sin Allah Ta'ala makasudin pag-ibadat.
May taet to subay harida. Yatto in ibadat tay maun sinallahu ta'ala. Bang bukon hakaridaan na misang panibadat. Misang paibadat, hoon dia akan nasinrasol sa impagtunay mo. Bukon laway ha pangikot kaniya. Bukon laway ha aturan kaniya. Kitain sambahayang ini bang mo kita na dyan sambahayang. Masya Allah. Subay mo hatihon in syarat. Subay mo pangadyon in syarat. Hatihon in rukun. Pangadyon in rukun. Hatihon in wajib. Pangadyon in wajib. Sambil kasunat-sunatan niya. Sabab maita, amatin pagsambahayang dia akan sinsara sinagama Islam. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kahinapusan, pathatungod paglasa pa nabi, wa la yu'badallah illa bimasyara. Bang kaumatan malasa pa nabi, ayaw kau magtag-ipon fa Allah. Mag-ibadat pa Allah. Malaingkan suway hasara. Unin syara, amuna in syara sin Allah Ta'ala. Kala Allah, amuna imbiyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Painaas dakal hadisi kitab Allah. Amuna inin syara. Sabunnal tuud in samattan-mattan kabtangan. Amuna in Quran. Kalam sin Allah Ta'ala. Syara. Wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In sarayaw-rayaw pamandu, panghindu. Amuna in panghindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amu yan in syara. Murah-murahan. Bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagbarakaton in waktu nato ini iban bang online ha mga parkala kaptangan sin kami ando amo in hapang dungog niyo hapanapsir niyo yabutan sin panghati niyo simiha din hadalil Quran iban sunnah do ayaw kamu ibot ayaw kamu kumawa subat malaingkan bang aon yadto imata pa Quran yadto taufik din Allah subhanahu wa ta'ala bang man mahinang nato di palita di hadunya murah-murahan salam doa kami pa mga kaguruhan di murungog di namon kanganan hatiap-tiap kaguruhan sin mga madrasa amuin madrasa nagdara sin akida sarayaw-rayaw akida miagad pa Quran imam pasunna damikian pa moderna mo kalasahan ni Patuan Muhammad sa akili wa suko nen adlaw ni kailo na wayron siya nakahadir sa bahati ko ang udon maniutiyo salam doa kami ibaning guru na mo hindon datuod minigden di nakaratong na hadabaw ikatuan Jamal Munib ang mansin Allah subhanahu wa ta'ala iwan ing guru na mo ini salta na hinang kutod guru ikatuan Jakaria Muhammad bang mansin Allah ta'ala yung pangumulan nila ini pahabawon pa sin Allah ta'ala supaya mataod pa makawa na mo pangadyan din kanila yung kasabunalan niya mga kiaulungan sin Allah ta'ala di kami makalingkod hatampat ini bang bukon sadya rin ha mga panghindo nila sila inahinang sabab nahinang kami nakabatok kami pakasabunalan sin agama as'alullah ta'ala ayarjukuna ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito na diyong inasihat sinamog guru sing kita niyo. So insyaallah subhanahu wa ta'ala pangmaning nga tumahinang na tupadduman mintangan nakabuhi sing kita niyo. So insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon ang busunta in pagnasihat abya sin kabyaksahan na kita niyong pagdua. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.